kum tin mai hian mun mak le dang lam tak tak hi tourist ho hian an tlo fo thina thil mak tak tak te chuan an mitala a an mu chak ber poni thin chung thil har sataka mu tuma an pan thin te chu tuna hian ol samte in hriat ve I han tum don teng u Salzburg Cube kumsang khazaria somriat panga khan Austrian foundry an hathok radial chuan Salzburg Cube chu chara achunga enge om tin atike china achunga chuan thil khineu neu le korong tam takhi lo oma arong po makdang lam tak mai hi ni radial chana boss ne na shil nuin Heimatas museum ma anda tani akum le a museum professor Adolf Gart chuna zir chiang ta a khovel pona tanga lunglo tla lut atanga lo om ni in hangaya masa Vienna Natural History Museum in azir chian le na meteorite ani lova masa thil siam chop ni in khoilai tanga siam nge ni ti ero an tha chiang thei ta lo ni Screaming Mummy National Geographic Society chuan kumsang khazaria somriat paruk khan ruang troi thei lova siam lungai mel tak chun mu chuaka mami dangan songbol ang lo dewada ania University of Long Island archaeologist Bob Beer chuan he ruang troi thei lova siam lungai mel putakan da chana hian thil panni ni thei nangaya pakhat jok chu athat tu ten ni theia pakhadang le chuan achung ten du saktakin aruang hi anlo enkol thra ni in an ngai bok researcher dang tele archaeologist dang te chuan he ruang hi an that lova an hrai rui masa anung chungin an phum ni in an ngai bok ani sanghi pariat National Geographic Documentary Special Investigation chuan he ruang hi Prince Penware Pharaoh Ramesses pathum na fapa ni in an ngai ani kumzabi som pani na vela documenta landanin Pharaoh Ramesses pathum na nupui te chuan Penware hian lalnu changse ti hindua mase hian ruam hanan lo hriat chhota ka chuan Penware chu afim khur lo wanga shemna tan hrai hlum ani ta a savuna tuamin troi thei lovin an siam ta ni chu lo ni ta se turwanga pumna a tre chuak ngei don boxia CT scan atang po in trevak mela pungei ti hriat ani he ruang hi Prince Penware khan ninge in an ngai ta zelani Ever burning lamps khonwar engtiklai po mit lo le fuel mang boxi lo chu midilei chun lain khovel mun sang sanga mu chua ani nual toa hen khonwar te hi thlan korongan siama da te ni hlombok puithu na thila mithi te tharau chu hen khonwar eng te hian an kalna tur konga an hruai an rina wanga khonwar da tamai an ni arinom malai huna thlan an siam ni to ma se an sin phui khup vek zela achunga khonwar an da te chu tun thlengin an la altareng mai ni mitam zok te rin dan chuan hetia khonwar fuel mang silova al thei tareng mai hi aram hoi na thole doi thil wang ni in an pu ni hebrai ho kan tun laya electricity kan ti ang deuh hi an lo siam thiam emoni le ti te po hi rin dan na omrum ruma thon thua lan dan chuan friends rabi jaijil khan khonwar ani thina chu khonwar chu ama eng thei ani a chu san fuel mang mi alo bokani Arabi khan thil mak tak baton na siam chuaka chu chon electric current a pe chuak boka akong ka kikna kal phei le ta thin ani thil mak ta em mai chu engtinge heng khon war te hi tui om si lova kumzataman al thei ti hi ni Penzian Cave Penzian da dong puk aliu wa hian tun ma kum noi thum liam ta khan mishing te cheng thin ni in an ngaya he puk bula hian tun main ram salian le shol pui pui an lo cheng to thin ti po hriat thei ani masa scientist te chon hem muna prehistoric deposit an mu atanga lan dan chuan stegodons le rhinoceros te chu an lo om to ngeya puk chung lama po anom thin ni in alang puk hi tuifin ria zola atanga meter sang khat zaruk la ya sanga om ma ni hi amak le zol na chuni bok paleontologist Lindsay Passion stegodons le rhino te chu puka om khat takani sia a rhino hi chu phula om chi han dile ngal si ni mase nu ma te chu heta hian an om tlat box si ni mase theory tang chuan sahel ag te chuan mamal te han sia pukan nuk lu thin ani
thil om thei le ta chu mihring ten ramsan tha te chu pu ka an la lu ta ti chon ramsa te ru chu pu ka an lo om thei ta ni kumsang kha zakwa somko pariat khan expedition nung ber he pu ka hian nei ania masa heng ramsa te hin engtinge pu ka hian anom thei ti hi chiangkuang ta ka hria thei ani ta lo hi ni Lady of the Spectron Massimo Vidal the Lady of the Spectron hi BC sang ni zasari vel liam ta mi khania he thili ma lai thil khovel thil makan bu chua zinga ngai ani thil le mai mai ani lo ti fin fi ani nuin Italian archaeologist Massimo Vidal le atim ta chuan nulam muingil tak le ma ko ka ni ti an hремaya lir thai pianzia tolai liremo longleng emo angtak amalam chu longlu lian lutuk angtak kani lir thai chu nga hian thil pian mang nei in siam fam kim tur lai song panga lai oma chung milema te chuan rong eng sen le dum te ombok mi palem lo om then kha te chu an ngo nga le luwa cheimoi hania mai chelem po oma chu chu lal thut lenga thulai lem mania chuwang chuan a minga po Lady of the Spectron ti ani Vidal studies saranga lan dan chuan nulalem hi ancient Indus civilization hun lai mi nia mase om zia le ko tum hi amak le sini evidence mu thei china reng reng chuan Indus ho hian lir thei ke pali nei chi an mangai si lova he thilan mu nulalem te hi serle sang thil vela tan an siam mai ni omin alanga achan thria thei ani ta lo ni ancient structure underneath Sea of Galilee kumsang ni pathum khan scientist ten ti pal thil thuin Galilee lui monga thil pianzia bial pup phin mu chuaka an mu tonga kumsom de nuwa an puang zar choni geophysicist Samuel Marco chuan CNN a tui monga an thil mu chu Bronze Age hun laia milim ni in a soya archaeologist tam tak chuan tur mai khomola om mania anuwa tuin a chim pilta ni nan ring he thil structure hi basalt atanga in siam ni in thil mum chi pianzia ang takani meter som vela sei ania kezi makta du som nga pali point panga lai rit ni in meter som sari vela thu ka om mani a om na po arei to hleya kumsang ni tanga singkha sang ni vela upa ni in alang bok archaeologist dani nadel chon he thili man lai thlan mual mun sang danga om tenen a in ang hle ni in asoya nedel chon he thil makta ki engemaw hun serbik taka an man ni na nga ya ma sen siam kum dik tak le enge man na dik tak ti chu hrial zui thei ani ta lo ni hidden source in Egyptian temple archaeologist ten kumsang ni pali khan Egypta expedition an nei tumin thil danglam takan mu chuaka no pang phei khok kop ni chu bur azar chunga thil lo oman mu chua zinga mi ania chu bur chu leiro chan pani hian an kar che boka azawai chon temple banga ong korong chunga om mani temple hi luxur Egypta om mani bok helai muni ma lai kho pui thebes om thin na nia khang ma lai phei khok te ka medieval hun laia Europa siam ninge in an ringa khatian thuru kher chan kha engwange ni ta ang alubi klenge niang ti rilruwa alo lang hal mai ome kumsang ni liam ta mi de to khani archaeologist Angelo Cesena chuan heng phei khok te hi kumsang ni liam ta aya rei ma alo om to khani in asoya heng phei khok te hi khotlang din mun hriat na chi khatania hetia phei khok lo om taringot mai hi amaka anei tuin lak le ta tum mi lo ti na nia chu chu achan enge ni ta ang tia ngai tu tham takani Baya tunnels kumsang ni ai tam ma liam ta khan aroma chuan hun lar takania mithi khua lu na kong omin an ngai bok thin tuna chuan thil lui mak tak tak om na halo ni ta ni kumsang ka zakwa samru khan Robert Beckett le Kate Jones se chuan heng thil te zon chua han tuma kong mu mal lo tak an mu nuin tunnel zim te an lut phei zela chulai vel chutlang kang gas stream te po nam rum mai le nga la Beckett chuan tunnel chu ni chuak lam hoin tunnel chu a phei zela kho chak le thlang zong in a in kho ni hei ser le sang thilan duan ni in alanga tunnel chunga bang vela ong ha om nual maya chung ong te chu khon war chit na tur ni om takin alang chu baka ventilation system po siam mani boka ma se tunnel chuk thlatop laman thlen chuan
thil mak tak tak chu alo om ta a tui so sa bur bur luang a oma lung tui atanga lo lor chua ka om boka chu lung chu lei hnoi lama in kho lutin a thim lama pil thani helai muni miti khual lu na nia an rin na khani kumsang kha zakua somruk panga khan Colonel Davis Lewis a puina in mi pani chuan tui so kha a hnuai lama chirsa omwang ni in an soya masa hetan eli tuin nge siam tang ti le enga tan nge an siam ti chu hria thei ani talowa thilmak tak zong ani tani Antilo Spring Footprint Juni kha sang kha zakua somruk pariat khan amateur fossil hunter William J. Meister Senior chuan a chung te hruain Antelope Spring a trip man neya Meister chu tribolite fossil zongin na chuaka anua pheikok ke thlalan na nu ma mulo maya imprint noya chuan tribolite fossil spo ha om tabokani enfiale azir chiana ta na lata a Meister le thopui researcher ten chu fossil chu kummak ta duai zaruk vela upato ni in an ngai ani hemun an mu chu rual hian chir lunga changta po an munual maya chu wangin hemun ni tun ma in chu tiang mat stone chuan alo tuam vek to thin ni in an ngai boka thilmak tak mai chu suprin an mu chuan tribolite cha hian tuemo haloting to ngei ti achiang leya tribolite chau chu tuya thil nung omchi hoten iloma chumi omzia chu suprin an mu tak sia chuan helai hmuna hian lutan lo om to ngei ti a hria theya mase chan chiang taka hria thei ani ta lo ni The Pyramid of Hellenikon Europa hian pyramid atam em maya makpo makreng ani Greece ringot po pyramid som parukla ya oma chung zinga lar ber mai chu Argosa Hellenikon pyramid hi ni herama pyramid ho chanchin zia masak ber chu ancient Greek geographer Pausanias Athusiak mi khania helai pyramid vela hian tun main in dona lo om toa mase hnu loka anin rem le tani mipui van tlang thlanang in dona thi te phum na thlan po siam ania heng thlan pyramid siam kumte ai ma in an chanchin hi hriat chian ani lutuk lem lova BC sang thum vela mi te ni in an chu thina mase kum sang kha zakwa somkwa chho vel khan BC sang ni zasari som ni vel ni in an ngai le ta zokani haye tikani chuan Hellenikon pyramid phei chu Egyptian pyramid upaber ai po in a upadon ti nani thilmak chu an sakkum ni lovin tuin nge sa ti hini makle mai chu hengan pyramid mun lei chu te po hi an ro san levek mai hini